aza gukemura ikibazo cy'impaka zishingiye ku rubibi hagati ya Somalia na Kenya uyu munsi kuwa kabiri rurahamya aho imbibi z'amazi ibihugu bihuriyeho zitangirira. ONU yahamagariye iperereza ku cyo yize ikoreshwa ry'ingufu zirenze ko bimukira muri Libya biturutse ku itabwa muri yombi ry'abaye Tripoli mu cyumweru cyabanje, aho abarenga ibihumbi 4 bafungiwe mu bigo bacucikiranye. Abagore 6 n'abana 9 bari bashimuswe n'abajihadiste babakuye mu miryango y'abakristo mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Nigeria batorotse abari barabatwaye bari bamaranye amezi menshi. Hande Elbana, umunyamisirikazi warokotse impanuka yakuyemo ubushye bukomeye, niwe mu modeli mukuru mu kumurika imideli ye. Ni umurimo yahisemo kugira ngo arwanye ihezo. Anafite ishyirahamwe ryo gushyigikirana kw'abantu bafite inkovu z'ubushye. Naho umuryango utabara imbabare kuba huje uvuga ko amajyaruguru ya Mozambique akeneye cyane inkunga mu bijyanye n'ibikorwa remezo byo kwita ku buzima bw'abaturage. Iki gihugu kirahura n'ingaruka ziyongeranya z'ibura ry'amazi n'urujya n'uruza rw'abantu bata ibyabo kubera ubushyamirane bukoreshwamo intwaro bw'intagondwa za kiyisilamu mu ntara ya Cabo Delgado.